Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу мал чарба көрөрмандары, YouTube көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Экраныңыздарда турган жалпы саны 4 баш мына ушундай уйлар сатууга чыгып жатат. Назар салып көрүп туруңуздар. Желиндерин көрүңүздөр мынакей. Байке өзү дагы маалыматты берет туғандар. Доставкаларды уюштуруп берет. Бүгүн 20 апрель 2026 жыл. Жалпы саны 4 баш бар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Номер экранда, ээсинин чалып байланышып алсаңыздар болот. Баалары 140 000 сомдон 220 000 сомго чейин сурап жатат. Чалып сүйлөшүп соодалашып алсаңыздар болот. Анда эмесе чогуу көрмөкчүбүз тугандар. Видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Мына ушундай болгон уйлар чыкты бүгүн. Мына могу үйдө сатылат. 6 айлык боз, 5 ай 6 айлыкта. Азыр 13-12 литр сүт берип атат. Тууганда 20-25 литр сүт берет мына жерине. Өнөр 3-чүсүн туйт эми. Ya 4-чүсүн туйт, 4-чүсүн адаштыр. 3-тү тууду, 4-чүсүн туйт. Мына эмчектери, желиндери мына бүт бары жайында. Мощный. Жакшы жоошуй. Кетпейт. Çok жош, 4 эмчек иштейт. Ушул бар. Мол 4-чүсүн тууду. Азыр тууганга bir 20 күн болду, торпогу жок. Мол бар. Кысыр садырат. Bunun emçeği bir özü iştebeydi. 3 emçek. Açığını aytayın. Bırak 16-17 litre süt verir. Nah, gelinleri. Bir emçeğini buzu aldım. Görün otattı ya. 400'sün tuğdu. İçinde çok eşteke yok. Dişleri de moşne. Şuluğu da var. 400'südür bırak bir emçek işteke kaldı. Özüm buzu aldım. Menden gitti kaçaktım bari. Moğuyla. Altın emçek işteke kaldı. Gördün öyle. Moşne uyu burada. Buna Moğlu'yu da var. 5 aylık boz. Tuğsa 400'sün tuyut burada. Buna gelinleri hazır. 16'dan öyle de kırık. Tuğanda bu 27-28 geçeyim biraz. Buna gelinleri. Moşnu uyguladı da burada. Şurada satılır. Buna 4 gelin işteydi. Buna gel. Öş. Benim o içindekisi 4'üncüsü. Öş. Buna gel. Uydum boyu primерно 1.35, 1.33 yaşındaydı. Bileği genel uydu ama görünüyor. Şaptır. Mo içindekisi 4'üncüsü az 5 ay bu olsun. İçi daha uru atadı. Balastırılıp kaldı. 5 ay, 6 ay bu 5 ayda kadar. Buna celinde moşne. Görünüyor da 4 emçeği işteydi. Nah, zapastır. Dolduralım. 28 metre tuğanda. Moreki degen 6. tuğut. 14-13 beri orada. Dalını vereyim ben. Kursağı burak kökü çıkılak. Kursağı toysa dağı beret. Mo celine 4 emçek işteydi. Maşni. 6. tuğut. Altısını da gösterdim. Bulgun öyle ait otam. Şimdi siz tas verip koymuş mu? Göstereyim açayım. Na dişi. 6. tuğutu. Bunun içinde yok bu canı tuğan oy. Tuğanıga 1 ay 1,5 ay bolup kaldı. Şunu diyeyim lan. Boyu 1.30
Ушундай тегерегде. Мына. Ушул уй. 6-чы туут. Мына желини. Ушул моментте азыр 13, 14 ушундай берип атат. Жакшы тойсо 15 деле берет. Көккө чыга элек. Уйдун көркүн көрсөтөйүн. 6-чы туут уй.